Welcome my channel. New episode. Manang Biyada! Talo at awanan tinapalabas, sipod pimusay ni bakit mo. Awan ka din planom ang mga sawa manon, Fidel. Awanan iti panunot ko dayta, nanang. Narigat no awan katulunga manak ko. At da kayo umutkan tatang. Da kayo na ati tumulong kanya kamang padakkel iti putot ko. Una, ngam saan mat atong palbiag kat adda kami atumulong ken ka. Ay kat nugasat kung tupay ti makaasawan tumanayin. Nakat dumteng tulat ta, nanang. Madanagan naklakay. Anyat pagdanagam bakit? Ti anak taa, awan samot ten plano na ang mga sawa manon. Di ta mabalin apilitan no talaga adinan kaya ti mga sawa. Madanaganak nga rod. Asino nga'y ti tumulong kankwana no awantan. Panagkunak kat may mayat no adda manugang number 2 talakay. Makauray ka ka di bakit? No addan tumamam mo ni Fidel akap-kap ni kanna. Sigurado nga isupayin ti magibaga ang mga sawa manan. Mga sawa manan ni tatang ko, apong. Kaya't mo ka di ti maaddaan iti may kadwa amame, apo. Diyak mo aapong. Mala, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day tabanag bakit? Tila ibagbagamot ti taapo ko ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Awan aramidem ita Mari Merce. Awan motkit de. Nakaturog ti apok nga awawir ko. Apaya kasta ti kawus mo nga imay dito'y balay. Naglabaga pa'y ti lipstick mo. Nakashortpan ka pa'y. Ay na Mari, kastoy ti uso ita. Ti anak mo abalo ngay. Adda trabaho na ita. Ay, kasta iya. Makumikumatan iti trabaho. Ang mga numaliwayan ng ti mga sawa manon. Ay, wun nga rod. Nagaduma nga min ti sideline jay anak ko, Mare. Apay, awan plano na ang mga sawa manon, Mare. Jakman amoy ti dayjay nga anak ko. Awan samot plano nan. Nagadua babae dita. Ay na, Mare, no amom laeng. Kanayon ko nga ibaga nga agbirok meten iti manugang number 2 me. Tapno adda katulungan na. Ngam awan metlata. May mayat no tulungam ta anak mo, Mare. Tapno makasapul adagos iti manugang number 2 yo. Kasano atulong nga iti aramidek, Mare. Isa pulam iti armen na. Ay anda nanang kanti apo ko yung tatang. At daday di likod ti balay. Nakatugaw da ijay. San mo't kami na malmalpas ti panagsarita da iti day tanga Olivia. Iti alas 12 pa yung agsarsarita da kita. Sumanubli mo't day ta bakit dito'y balay tatang. Manipod idinatay ni bakit mo. Kat nagbalinda mo't tayo anasingid kan nanang umaw. Nagalas pa'y mo't ti kawis na tunggal umay dito'y balay. Kan nagpuskol ti lipstick na. Diyak man amoy ti day tagayim ni nanang mo. Tunggal umay dito'y balay kat kasta ti kawis na. No daduma, pampanunutek pa yan akrasnak. Kat umay agpapacharming kanyak. Makapasurun nga rudan no daduma tatang. Oray sak. Nasakit mag ti matak ang makakita kinwanay ti kasta alangana. Kasangay ni Erika nga anak mo inton Sabado. Anya nga'y ti plano manak ko. Agluto tayo ananang. Sige, siyak nga rodon ti makaamong agpalingke. Mang tedak to iti gatang yaw. Nagsweldo kayo ka din. Saan pa'y? Maadamot na batbate akwartak dito, inanang. Asino nga'y ti imbitaran tayo. Dagiti kabagyan kan gagayim tayo, ah. Sige, anak This ko. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Happy birthday, Erika! Regalok para kan ka. Agyaman nak, Lola Olivia. Ay, nadinak manawagan iti Lula. Anti ko nam kanyak. Diyak kaya ti Lola ang awag mo kanyak. Ha? Apay ngay, Lola? Basta, anti ko nam kanyak. Wag, may mayat ngamin adenggan. Awata bunto'y regalog kan kabalasang kau.
Agyaman nak nga ro na, Lola. Ay, Auntie Gayam. Nalpasan ti trabaho, Leone? Kalkalpas na laang. Apay ka di. Saan kan nga go-overtime ita? Saanan? Kinapudno na, ka-out ko laang. Agawi dakmatan. Itulog ka ni balay nyo. Ni, adayo ti balay mi ah. Okay lang. At damot motor ko. Nabibiit no agmotor ta. Saan ka paymot nga inaklon? Amangan no adda makakita nga intulod nak. Kat panunutan da nga adda relasyon tan. Awan dakes na no agkuyog ta. Ngamin, nabayagan na baluak. Sika, single ka man. Sa bagay, adda puntom. Orayan nakla dito ha. Taalaag tibag ko. Di ka po ang panaw ah. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Mari Merce, adaman damagakan ka. Nay, kagap-gapom la itay dito'y balay. Adda ka manan, mare. Adda nga min nakita kakadwan ni Fidel nga anak mo. Babae mait. Nobya na nga taday jay, wano? Awan paymot na dakdakamat na akaaddat nobya na maray. Ay, talaga? Ay na, sapay lang ko mga ron, tawang pa'y ngagpaiso. Apaya kasta ti jar mo, maray. Ay, awan, concern naklaan ija anak mo. Amangan nga mino, makatumpong iti balasoba sa babae. Narigatay. Narabyan ka mo, tanak ko. Intulod ko pa ngamin ni Leone, di balay da nanang. Leone, asino day ta Leone? Ti pagdatdato nakakatrabaho ak nanang. No kasta, pudno nga ron tinaibaga ni Mari Olivia kanya. Adda ka no nakita na akadwam a babae. O nanang, no aklunan nakli Leone. Yam amok to kada kayo. Kanta nga inaklon nakmutan Leone. Yam amukan kada kiti dadakkel ko. Kaya't dak nga tadagiti dadakkel mo. Wen, no asino ti kayat ko. Kayat namutan ah. Kaano nga rod ayam amunak kadakwada. Inton bigatan, Leone. Si kagayam tinobya ti anak may basang. Nice meeting you. Nice meeting you, mat nana, tata. Nagamamuan nyo nga ikan Fidel. Iti kumpanya apagtrab-trabahuan mi, tata. Kastagayam. Kat, anyat plano yo. Agkasar kayo ka din, wano? Saan mi pa'y anapagsaritaan ti may papan iti day tabanag, nana? Okay lang, balasang ko. Dumteng tulat ta ka day. Ay, wan gayam. Naibaga ka din ni Fidel kan ka nga damay sa aputot na itipim mo sa yan nga asawa na. Una na, awan inlimad ni Fidel kanya. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta balasang ko. Awan tumot siguro. Tirumso apari ko taamumot gaya manday ta. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Dayjay gayam tinobya ni Fidel, Mari Merce. Wan, Leone tinagan na. Oo na yan. Delikado. Na, apaya kasta ti reaksyon mo ngay, mare. Wan ata pa nagropro pa na pailaan kat saan ang mapagtalkanan. Nasingput mo, kan na respeto. Ang mga nwagin si singpailaan atap no maala na ti pa nagtalakyaw. Ha, Ay bagbagam dyan ak mo maray. Saan nga agdardaraso daw sta narigat ti may lawan. Kasla suplada pa'y jay nobya na. Jak kurso nada para kan ni Fidel day jay. Anya jay nadamag ko paray. Agpaiso ayang agkasaran da Fidel kan jay nobya na. Wen tanalpas meten ti balayda. Isarunutan nga si kaswan ti kasarda. Anya, nabit da pa yan nagayan ayat. Agkasardan. Paliwan na kumapay maanaimbag ni Leone Ang mga nadamay limlimad na mading aramid na. Kan sigurado nga tabalasang. Ang mga nadama asawanan, ilimlimad na lang. Balasang ni Leone, maray. No ngay balasang nga ina. Saan? Talaga abalasang di agbalin amanugang may, maray. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Mabit man laang, Fidel, ading. Ha? Nay?
Apay nga ading ti awag yu kanyak Nana Olivia. Ay, wen tadyak kayat nga awagan nak itinana. Iso amanang kunam kanya-kanya. Ha? Nadamag ko ngamin nga kasar kayo kanon iti mabiit iti nobyam. Pudno aya? Ay, way. Apay ka day, Nana. Ay, sigurado ka kang kwanan? Kayat mo ti mga sawa iti suplada? Anya? Suplada? Kawan, saan ama nagisem? Style na laday jay, Nana. Ngam nasingpot ni Leonie. Nasingsing pa malanga adayo ti bakit, Ngamjay ubing. Ha? Madila ngamin tinakam ko, Fidel. Dandani inal daw kan minalam nga umayak agpapapansin iji balayo. Ngam apay adinak mapansin, Fidel. Ha? Nay, anya ti bagbagayaw, Nana? Ay, tapno ibagakken ka, Fidel. Nabayagan nga dalimod apanagayat ko kan ka. Nana, asos, bakit ang gayon? Yung kastapay na ti bagbagayaw. Apay, dagiti laobing ayat yada karbangan na nga agayat. Kadama posok. Tawan laeng ti bumakit. Ngam ti puso saan. Istilyang pailaeng, Fidel. Sige, Nana. Labsan kayo dito yan. Mabit laeng, Fidel. Ha? No kaya tenak. Pagbalinan ka, senyorito. Saan ka pagtrabahuan? Mangan maturog lat kuem. Siyak tagtrabaho para ken ka. Ibutan lang, Nana. Ang mga makakita ka da tayo. Nyabay ti ko na inda. At dapay panawan mo nga agbabawi, Fidel. Sinaam tinupiam. Tasaan nga iso tinaykari para ken ka. Siyak tinaykari para ken ka, Fidel. Nana, nabartag kayong saman. Di mo ti bagbagayaw. Sa anak anabartag. Amok kan pudno amin nga ibagbagak. Mariusa. Papuskol ko na ti rupa ka mangibagay ti pudno amarikrik-nak. I love you, Fidel. Hindi pa'y laeng. Agkupit ti barukong ko. No jak mayabkas ti riknakan ka. Isa pang haasim. Danggam ko maamin nga ibagak. Pagbigyan na kuma, ngagayat kan ka, Fidel. Nay, una yan ti kasta suot mo ngay may dito'y balay, Olivia. Naka-crop top, naka-short pan ka. Sakit nangisitin ti lipstick mo. Saan mo tan analabaga? Wan, tanalidayak, pare. Anya? Kas makita mo't, nangisit amin akawis ko. Blouse, shorpan, sinelas, pulsiras, aritos, kwintas kanda dumapay. Aywan, pati ta buok mo. Pinakulaya mo itinangisay. Ken patingipan ko nangisitan. Nanganak iti syokolati. Inggagarak ti saan ang nagtubras. Tapno nangisit amin na makita kaniyak. Apay, anyat mapaspasama kin ka, Olivia. Adda ngamin ipanpanasak, pare. Adda ni kumare. Awan, ada ibagam kin kwa na. Sikan at ipagdamagak. Matuloy malang ti kasarda Fidel kan Genovia na. Wen, matulaw apay aday tamot ti sang kadamag mo aya. Ay, awan. Nadamag ko lang matkit di. Sige. Mabanakon. Pari. Kamaudyanan na nalpas matlaang ti kasarda Fidel kan Leone, lakay. Wen nga rod bakit? Adda nadlaw ko.
Kasla jak nakita jak kumarim adimar ay iti kasar. Ha? Ni Mari Olivia? Wain, Unan niya. Uray siya. Jak mo't nakita. Sigod-sigod no adda okasyon. Kat iso ti makakauna asumang sangpet. nasakit nga ta tinakam na. Ah, taapay. Apay, di mo madlaw. Agkursunadan sa amot iti anak ta. Anya? Ididamo. At apag asyak ti Krasna. Ngumidagbaybayag. Nadlaw kaun ani Fidel ti Krasna. Anya? Wan bakit? Iso sakit lakid di tinakam na anang asawan ni Fidel nga anak ta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ada ka di ibagak Mari Mercey. Anya day Mare. May papan iti manugang mo. Apay ni Lune. Lima basak kami ni Jebalay day di na minsan. Kasta unay apan ang bugbog kaw na japukom. Ung-ungtan na. Agsangsangit pa yan japukom gapoy ti buteng. Anya? Wen, ay nakasta unay asangit japukom. Anya? Ni, apay nga tangay. Amangan kit di pa no kinabil na. Anya? Ay sus, paliiwom di manugang mo. Tano ka sa pula na pag sinaan nyo idaramidin nyo maray. Sana nasaya tararamidin na yapo ko yaw. Nasaya at matay may ka dito'y balay, anak ko. Apay ka din nanang. Anya di nadamag ko akas taunay ti sangit ni Erika idi na minsan nga aldaw. Nagkunamay. Basta, adda nakangeg. Ung-ungtan ka no di asawam ni Erika. Kas taunay ka no apa nagsangit di apo. Kasano ang mapasamak day ta? Kadin to pa ungtan ni Leonit anak ko. Pat-pat ganaunay ni Erika. Apay nga rod akas di tinaidanon kanyak ngay. Asino ayatin ang idanon kata kayo? Grabe mo't nga agarami diti istorya day ta no asino man. Nalabos mo tadamag day ta. Asino tinang ibaga nanang? Ibagayo man. Saanon, baybay amon. Saan na mabalinti kasta? Ibagayo no asino? Takumprontarak. Tapno saan nga agwam? Maditi kasta nga aramidon na. Baybay amon kunakmet. Asino kunak? Ibagayo. Ala, ngamdi mon sungatan anak ko. Baybay amon. Siya kun ti makisarita ken kuana. Ni Mari Olivia. Anya? Bakbakitan mo day judgesmosa? Uray ko man agpaisot ichis-chismis na. Saan mo tagparparbumat iti sarita? Panagdadahal ti kasta? Ala, baybay amon. Agayat ngamin kanyak day jay. Iso ati kayat na. Pag sinahanda kami kinilyon Ay, nadlaw mimot day takin ni tatang mo anak ko. Agkursunada ken ka. Di lagbayin day jay kumari mo. Siyak pa iti mabayin iti kas jengar aramidan na. Nay, asino day ta? Bakit? Danarding mo't akaaruba. Anya dagi jay imbunag da? Ay, jak amu Ni, kadwada mo ni Fidel nga anak ta. Lalang, tatang, pasensya no dya ko nimpakada kada kayo. Ngam nagurder akon iti paaramid ko agit ti balayo. Paika ko iti gate. Ni, apay payla ang apaikam iti gate. Wan nga rod, gastos laday ta anak ko. Wan, tapno mailak dito unag. Kat awan ti basta makastriklatan dito unag. Agpakpakaasyak nanang. Di yun pa umayan dito'y balay day jeng Olivia. Anya? Day tamot lag chismis ti umay nakwan dito'y. Iso adi yun pastrikan dito'y. Makita yun mo, no asino tag tuk-tuk dita gate. Di yun iluklukatan. Mabalain? Ay katwan suntumot la pamadakas ti umay na ibagbagan no kwa. Nagalas taramid na. Nuti ko na nakit mapagsina na kaming agasawa. Saan tong agbaligi? Pati da tayo, pag-aapaan na. Gapo iti nagalas nga aramid na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Mari Mercey! Ada ka! Umayak man, Mari! Itay pa'y ngagtuk-tuk-tuk ni Olivia di tagay. Bay am, di mo iluklukatan. Umay man agchismis daytan. Uray ko man no umay agpadigaw. Saan may chismis mo't ti umay na ipadpadigaw dayta ako marem. Wan nga rod Mari! makarengreng tingiwat na. Madamdama si kanto kat ti agawon na kanya kon. Ay narigatan. Ha? Mari! Sikamot bakit? Apay,
Agpaagawak mo't aya. Saan Ay, di talaan mo Sapay sumanort panumay dito. Iso na saya at mataadan gate dito'y balay, lakay. Namin ado ang nagsubli-subli ti kumare ka nagtuktok iti gate ming idiagbaybayag na kadlaw siguro iso asanan ngay imay. Kaya't nagkita kami man itirwar liklikak tapasigmat apam madakas ti isaw-sawang na kanya. Aging ka na damag kulangan na pimanaw iti lugar mita simra kas katulong iti kaanakan na iti syudad. Alakastan tigay mo mercy. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Tatang, rumwarak mampay. Ang mga numarabyanak nga gawid. Neg, papanamanay jing-jing. Jungjung ko na yung mamut. Jingjing kailangan jingjing. Amoyo madakagurgurak na itanagan. Papanamanay kunak. Kuyugak man ni Rio tatang. Agpakpakuyog nga na mapanagaram. Mabain ka nukat. Iso nga agpakpakadwa kanyak. Managbabain nga di siya barkadak. Iso asyak man ti mangyaram kan kwa na. Kahit anyat maganab mo amang kuyukuyog kinkwa na ngay. Naimbag no tang tangdanan na ka. Bayad ti taktak mo. Kat gayam ko matatang. Kaya't kula tulungan mo ta. Day talat tagar-ari man, tararamidin niyaw. Sana siyak tagar-aram tatang. Di gayam ko. Kuy-kuyogak lang mat. Abay, di pa inaklon tayo arman na ya. Mawanday jayon. Nakiasawan iti sabali. Tagkapoy-kapoy to mga minjagayam ko. Kinapuyan na. Iso asabali man ng arman na ita. Kitsi ka ngay. Agpaaram ka mo ito na. Tapno armandakan kat asawain dakan. Oho! Siyak at aga-aram tatang. Makiasawa ka kit din. Agpaaram kan dyan. Di ka man nagtumbo-tumboy ta saan mo bagay. Apay ayadi dak maawatan tatang. Amuyo akas ti kinataok. Jak kayat ti lalaki. Babae ti kayat kung agbalin nga asawa tatang. Enya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Jongjong, di tan sa mapanan. Agparaspasak pa yung amin iditalon ko. Anya? Ay na maudin day ta paraspas. Mapandakay din tani, sayang taldaw. Jongjong, Oh, anya ngay ti isagot mo kan ni Lovie, ni Rio. ay, sagutak pa yaya, Jongjong. Kawan na. Pasut day ta ti panagaram. Ikam matitisagot Maragsakan ni Lovie no ikam itisagot. Anya nga sagot nga tati itod ko, Jongjong. Apay awan mula ni nanang masabaw. Ada ang agungat day dyan no kutsyak ti mula na. Pagsasawan na ka. Sige, dumagas ta lang arodan iti store iti chocolate. Sagutam iti talo at tsokolate. Anya nga iti kaya tasawan ti talo at tsokolate ni Riyaw. Amang ano di mo payam mo? Amok a Jongjong. Sasagay sada at alaw kadananang kentatang na. Unay kamudan. Talo, tapno I love you. Apay, agay labyo akadagosan aya, Jongjong. Kawan na. Kanon to pay ngay. May mayat may bagam adagosan tirik nam. Tapno amom na dagasat mo wanawan. Tapno makaaram kay ti sabali no bilang di nakakayat. Alang aron, mapantan, Jongjong. Naimbag nga oras mo, Lovie. Kinuyog ko ni Neryo ta umay nakakano arman. Ha? Allah, apay. Awan pa'y nobyam ayan ni Rio. Awan pa'y, Lovie. Oo, itikas ta kinataer mo. Awan pa'y nobyam. Single talaga to gayem ko, Lovie. Managbabain lang amin. Iso nga awang pa'y nobya na. Katsi ka kano, ti korsonada na. Anya? Sapay ko matadanam na matigayem ko, Lovie. Agayat ka nung amin na talaga kan kakad. Aywan, at nasagot na kan ka. Mala, itid mo, Neryaw. Adoy, Lovie. Talo at chocolate. Ay ni, naggastos ka pa ilang. Kahit nagyaman na
Nadagaan ah. Ni, agkalimduusan ka matan ni Rio. Kwa, nadagaan amin. Rumwarak man biit. Inlaklag pa angin di tarwar. Nadagaan nga talaga. Ni, awan matan dito'y ruwar ni Rio, Jongjong. Nagloko mo tayo dyan. Napnapananan ngay. Neryaw! Woo! Neryaw! Emo! Ni, ison samot jay adda ijay punti mangga. Paypayapayan na kansa. Nagloko mo tayo tataon. Paypayapayan nak di payapayan ka mat. Umay ka dito'y. Ni, insenyas na ti panagawid yo, Jongjong. Ala, napanang. Ay, unay matanday ta ni Rio. Sige, Lovia. Baliwan min tulangan tumayan niya. Pasensya mo dyan gayim ko. Talaga lang amin naman nagbabain launay. Okay lang, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Api-api manaw ka ngay ni Rio. Mabuti nga ka ngamin. Ang mga no agatake ak ijay. Nagpartak ngamin ti pa nagtibayok itay. Diyak maawatan ti bagik. Kaya ta sa wanday ta, talaga nga agayat ka ni Lovie. Magnerbiyosak mo, Jongjong. Saan ka matakas tayo ti damo ngay naram mo? Nakaro ngamin ti kinapintas ni Love. Babae na ka makipinirengken ko na. Sabi no agnerbiyosak, kasla makasangitak, Jongjong. Nalabas mo't na itan. At dagat kastan. Ano, agsublite di balayda. Saanan? Intun mamin saanan, Jongjong. Pagkalmaag pa'y tirik na. Sumrag ka pa'y Jongjong. Agyaman nak, nana. Apay, naggapuan yung manon. Ije balayda Lovie, nana. Mapan kumarman ni Neryong imuna mo tinerbiyos kan bain na. Ay na, kasta na day tagayim mo. Kasla di mo am mo. Kabuteng na tibalasang day ta. Wan nga rod, masaya nga nakitikiнаtar na. Nagpipintas kan naggugwapo kag nga tantagbalin nga anak na. Kumaa, ngam kasano ama kaputot kat kabuteng namot ti babae. Asino nga tayo titimmawidan na. Saan matakas jay day di tatang na, sana yan? Ngarud kabaliktaran iti day di amana. Agsasalupang idi ti chicks ti asawa. Ba nag-apaka is-stressa. No kasano ti kinachikboy day di amana. Isumot ti kinaatap na iti babae. Di na pa ngamin napadasan tinakinobya ka. Siguro, numapadas na. Agsasaruno daytan. Jaklaan mo Kahat si ka ngay. Apay, awan planom ama ki asawa. Nagpintas ka. No lalaking tumulang, oray sana na. Aglaklakayak lang na baraw. Anya? Gumatangak man iti sabon a paglaba, Mare Magda. Mabiit laeng paray. Aywan, adda ni Jingjing nga anak ko, di ta balayo, Mare? Ay, rimwar damot kininiryo paray. Ay, iso, matladyak man makita di balayo niya. Kunak no aglaba, rimwar man gaya man. Iso siya malat aglaban. Jak amo no napanandamanon. Kuyog, akuyog, dagi dyan nga anak ta. Di na pa'y lakit agasawa. Ay, nagmayat kat kumano kasta pare. Kayat ko ano siya, agbagay dalaunay. Wingaraw. Ay, nagtataar, kin nagpipintas siguro tagbalin nga po tan isudat agasawa. Sigurado nga may nakapimpintas ni Jojo, Jingjing nga anak mo. Kay nakatatairmit ni Niryaw nga anak mo. Nagsayang ti kinapintas ti anak mo. Tagtumbo-tumboy mo. Ungarod makiasawa ko mga rutan. Tapno saanan nga agbulbulakbol. Awan lang rod trabaho nan. Bulakbol pa lang. Imbes nga agtali na idlay di balay. Ay na, nagpadaan dan akin ni Rio. No sa dino lang nga tati papananda. Mapanda ka numit agar-aram. Yar-aram nan sa di anak mo. Wan ngam aging gaita. Awan pa'y mutlat nangaklon kan kwa na.
Dan tulat ta siguro mare. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Oh, agmerienda kayo pa'y Jongjong. Neryo. Ni, nagtaktak ka pa lang, Lovie. Oh, Neryo, merienda. Aywan, anta ka no itad ni Neryo kan ka, Lovie. Ha? Anya day ta? Neryo, itad mo na aja ko na mga itad mo. Adtoy, Lovie. Ha? Anya day to eh. Surat samot. Wan, Lovie, tamabain ngamin ang mga ibagay tirik nana. Iso nga insurat na langan. Anya? Una yan. Basaam tula ang tilinaon dito asurat, Lovie. Ha? Ala, nalipata mo ito, pastor ko. Diyak na ilinong genuang ko, Jongjong. Anya? Ay, unay kamatan. Kunak no imbilin mo iji ka anakam. Nalipatak mo tan. Agawid tan, Jongjong. Tama nga numaksat genuang ko. Unay matan. Nabanog ta nga imay dito, kalpasan na gawit ta dagos. Ala, umunakan nga agawid, Neryo. Tagsarsarita kami pa'y kini Jongjong. Sige nga, Rod. Maudi kang, Jongjong. Kawana na. Di talang arod ko may imaya na. Pasensya talaga, pare. Sige, mapana kong. Ala, mangan ka lang Jongjong. Ado tilinuto ni nanang ko amasida. Nakababainan, Lovie. Makipangpanganak matan. Di kagbabain. Ipagpabalay mo, Jongjong. Uray ta kanayon kayo mo't nga umay dito'y balay. Di mo matlang amin aklunan ng jigayim ko, Lovie. Kasano nga aklo na, kat di mo't agaram. Apay, di mo binasa di surat na ya. Binasa kon. Nga may mayat mo't la kumaan, no iti personal ti panagaram na. Bayam, tayo ton sumaruno. May turid nanton tagaram kan ka. May baganan tirik na na. Awan riknakan ko na, Jongjong. Sikati kayat ko. Anya? Ay, si Kamat, di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Pudno ti imbagak, Jongjong. Sikati type ko. Nagugwapo ka mo't ngam ni Neryo. Kun natartaraki ka. Ha? Sika ati agaram kanyak, Jongjong. Taaklunan ka adagos. Tilay bagbagamot. Di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Tamangan no aramidak ti pagbagam. Sige ka. Kun aramidom kay kayat ko Anya? Papanamanan ni Rio. At napapanan mi kini Jongjong na lang. Mabaybay amon dagijay mulam. Matangkanan danton. Apay, di mo pa'y laburasan aya, tapno maila ako mo. Ipaburas kong to ni Jeka nakak na lang. Tangdanak ton. Papanan nyo manan aya. Income maki-birthday. Kat ang mga numarabyanak nga gawin na nang. Wano saan? Parbangon taon. Pasensya kayon ang Jongjong. Nyaryo, nabarta kakmatan. Italang manin anaginuma. Takasangay ko ngamin. Di ka madanagan tamawatan mi, Lovie. Agpapadatayan na nabartak. Jongjong, agawid tan. Narabiin, di kaya gawidan. Dito yan balay ti pagturugan niya. Kababain, Lovie? Narabiin, ado tinaloko di tadalan. Isa maturog kayo dito'y. Inton bigatin nga agawid kayo. Sige, maturog ta dito yan, Neryo. Oo mo na nga rodan nga agawid, Jongjong. Sikat mo agbati ka dito eh. Sige, bati mo ni Jongjong. Tagabay kami ang maturog. Ni Jongjong ti kayat ko ni Rio. Saan ka pagan Ha? Anya ka din dahil sa ngay bagbagam, Lovie. Nasaysaya at no maamon ni Neryo tipod no arik na. Jongjong. Asika ti pakarik na kitayat. Sika ti kayat ko. Di mo patpat siya ni Lovie, Neryo. Rabang na lang, dahil ta. Sige.
Diyak nga rodan gawin. Maturog ta dito yan, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Jaski kamot ni Rio. Sinalbag ka. Sorry, Jongjong. Diyak yung gagara tayo amin. Diyak mo't nalapdan ti bagikon. Kun di ka mo't ngamin pimalag. Jaski ka talaga ni Rio. Kagurkura ka. Manipo dita. Jakon kaya ti makikuyog kan ka. Traidor! Makadlawakin ka, Jingjing. Nabayagan adi ka rimrimwar dito'y balay. Kinaulimag ka. Kaslada na unag apang panunutem. Winaw, at the problema. Awan, tatang. Maikawak lang amin iti kastadya mo. Kanayon ka pa'y ngaglaladaw. Apa yan? Awan, tatang. Apay, di kay makawawa taya. Ya, ni. Apa akas jay anak ko. Nagbalin matin anaungay. Hanya ka ti problema na. Wow. Haha. Ni. Agbakwar matin. Ay. Apay, andyan mapaspasamak kang kajingjeng. Mati man ang tirusok ko. Da kayon to mga min. Sumanaw kayo. Panawandak man dito eh. Ha? Sige nga raw. Makaamu ka ditan. Di kay samat agkuy-kuyugan kin ni Jongjong anak ko. Saanin na lang? Ay, nakabasulak ngamin kang kuwana. Apay, anyat basol mo. Basta, dakkel ti basol ko kang kuwana na lang. Kat no ipabalog nak, aklunak ikarok ti nagbasulak. Anyat inaramid mo aya. Nanang, dayjay tuman nga harak. Agbabawi ka na ginom iti tayo di agundaway. Nailaw anak, nanang. Diyak dinamnama akas jay ti mapasamak. Ay, di ka maawatan. Anyat inaramid mo ngamin aya. Bari Magda! Umayak man! Anda kayo! Nay, hindi mo tatang ni Jingjing dayjay. Ay sus, dayto yan ti pagbutbut ngak, nanang. Umay naklakit di pagsasawanan. Ipabalod daksan. Anyat sasawam aya. Mari! Uwan, umayon paray. Mabitaang. Imayak Mari, tadadakil a problema. Ha, apay paray. Masikog ngamin ni Jingjing nga anak ko. Anya, apay adanubyo nan aya. Kuna na may aniniryo nga anak mo, ti ama jay sikog na Mari. Anya, Iso ano mabaleng, umay kayo kumaijay balay. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti daytoy. ay naglukon dayjay aniryo. No kasta, adda relasyon dagiti anak ta. Diyak ka mo, Mari. Tani, di mo't agsaw di anak ko noan niya talaga ti relasyon da kininiryo. Naggayam dala ang ngunan niya. Sige nga rod, taagrubwat kami paray. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ni Rio, di mo ibagbagaan na bartek ta idi nabukal da ito si kugwa. Anya nga ro ti ibagak, Jongjong. Ibagam nga da nagkinawatan ta. Ha? No kasta? Kayat nak, Jongjong. Tano siya, nabayagan ako sunada ka. Makitam, dinatiliwan ka. Ha? Iso ginundawayam tinalaw sa bartok ko idyan niya. Eh, sorry ka din, Jongjong. Pakawanan nak kuman. Awanan ka talaga itibain. Basta ti ibagata ka dananang mukin ni tatang ko. At dalimod a relasyon ta. Kababain no ibagata gapo iti arak iso nagsikugak. Kababay napakasaritaan ti kasta. Sige, matungpal ti kayat mo, Jongjong. Itatanalpasan ti kasariyaw, anak ko. Anyat plano yaw. Sa dino ti pagnaitan yaw. Agawid kami kanon ije balay da ni Rio tatang. Un tatang, yawid ko ni Jingjing. Kit ala Sapay la ko mga raod. Tanaragsakto ti panagdinayaw.
Di kayo to kumagap-apa. No siya, ikarik ajak to apahan ni Jingjing tatang. Jak to baybay ante anak yo. Agyaman ak nga rod no kasta. Neriyaw This baraw. drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Kinapudno na Jingjing. Iso ajak maraaram idi ni Luvi. Tasika ti kayat ko. Mabainak lang agaram kin ka idi. Tagayim kakat nga rod. Anya? Kun nadlaw ko nga kursunada ni Luvi kin ka. Nagdanagak. Amangan no agkinaawatan kayo. Iso nga inuna akon da dya babae. Anya? Loko ka talaga, Neryo. Promise, Jingjing. Di kay baybayan iti anak ta. Agtrabaho ak para kada kayo. Kat agyaman ak, tanakikasar ka kanyak. Ipagpagapok iti si Kugo. Kan nasingpot kamot. Ididamo.